Hadin baka Voice of the People Party kamshim la ai tiket yo ba lang po ngap panye kunye ke election MDC syaka Giant Hills Autonomous District Council. Haga khat artrik unai wing arjar arhusaw uba lang ulapin banaya ladi banya airing syaka MDC election jong ka GHADC na South Jawai constituency kumukertong shimet. Habakran sikila pathai khubor Shalong Press Club uba lang loong bawa la ka VPP kam shimla ai tiket yu Henry onum randin bat unya airing ye ke MDC election ka bansawan bat ulapan ke jingkershan ke bapura ne ki pai ba ka South Jawai constituency hakani ke election MDC Ri baka jagan re biya siaw yani ka kubor makran menda ka bab sap ka sedangane ba ka jing tron jong gari jangi dayang ne namar ko daw da ka jing community habang apply ke tiket na ka party VPP nga community nga angot baka party kan consider nga kumu briu walayar kumbriu balayar ke jing khat bla rangba bla experience Bansya ay kasi sikri kampai ba? Mangas ngaw ba kumo buriw? Balatray gikam haki imla salang. Bar kumo buriw ba yay dagol tiyo jingkoy na community ban yo tikat. Henry nganong kumno. Ngam siyam na yo tikat na kapati. VPP. Henry kaeng ang kuwa manong hani ko po. Hadin ba ngam siyam na yo tikat na VPP. Nga siyang perkat nga perkat ang gisngi na do pagkatu ladang ang bakla arpundai trip lapan benah nga do to klimat ngam yo thia yo siyang nga perkat kijumeje perkat janga kakhia nagamata kari baga jai benrio mangga suto daga download ka bakhoi kari ka dan kam yanga ngarung adan kam ya kari tak haduk bangamla syasyo ngaman si ngawan hagani kapor banong ban penbena bagajing bamyo tiket jonga hagani election MDC kebanwan neka party VPP kamdai kabakut jong keji nanti hanrai kedai kajing sedang jong keji yale ngasuh tu bakarai ke bakhado kadahi kejong pai ba bar kawai ngasuh tu balada tang namar bangam yo tiket na ka party VPP ngan senge no hanga shimat ngasuh ngadai breu bom dan jikle nam takari makajai bandau ngam tip hak jede kani kejing rai jong ka party VPP ngam ta kani ketikat na ka Jawai South constituency Hatu kala le research ne kat kong jitwat jimut jonga haman lagi chenong kibadan hapo constituency Jawai South kim sim la yo kano consensus ngamtip yu kata la golong ka bahan nga kasniu ngimla manong kata ngamla man keno ne ngamla manong ka shong ka party la gale research ne am halor kani kata kat kung jisnyo jonga karado ban ai ka rai yo no uban ai ka tiket kas ngas ngau dai ban da twat jumot nagi pai ba Voice of the People Party karade ban twat jumot nagi pai ba pelse ngala twat jumot babon kim tiam da tibi kane ngalale bai daka state election committee central jaga party ngapor ngakwa ban ong geni kenten badan kamba ani kamor ba yagani ka banta ngamkwa ban centralize ni ban shimi ka bor haladi ngakwa ban ong gani da ka boburam yakin nong krishan ne ki nong thebot jong ka Jawai South constituency da ka boburam yapi ngan pen bena kum kertong independent lada nganong ngani ngapor lada ki nong krisyan juga Jawai South constituency badan burong pibit yang ngakloi ban sim ni kalangkor ngakloi ban sim ni kalangkor ngamot banong ngani ngapor
Ban galing jonga nga kloy ban pa gani kelokor ban shin. Ban kit. Nam ta ri ba kejan dre. Lada. Mo. Lada ki pai ba nong krishan ki juan sao. Ki bit ya. Ngaru an nado ba pernah ni ko kubor. Hadian nang ni ngan salai. Ban tuat jumot. Ban da kebupuram. Ya ki produk nasnam jong ni constituency ke jongi. Lada PB denga piro sawat denga. Ngan keren dak basai. Namar ko mengalong. Lada ngam yo tiket. Kam dai ka bakut ke jingan nanti. Kere basdang jo ke jingile. Lada PI nga ke jing kersa. Ngala ba nong ni ko por. Hakamat ki produk hapna ka ri ba ke jan dio. Lada ke juan so constituency ka ai nga ke ngala. Ngan dai we. Ban ai ke jing syukri. Ngan sacrifice ya ka hok jong kari ba ke jan dio. Ngan am syap te. Ngam dai buru bakapot. Kadai ke kamram jonga ban ket ban ba nam ta kari ba ke jan dio. Lada ke juan so constituency ka ai lana ai ke. Nganam penjerong ki jingran nenga don ki katu kani ke mat kum ki manifesto ling ngala banong ni ke bor ki issue election jonga. Ngi ko wei ke badan kamba lada ke jual so ki kailan yang ha gani ganti. Ba, siya po yung manifesto yung pinay, suka ang kali. Yes. Konstitusi blok ni kadang kipan direct naka VP Long nga man wan hang ne. Kadai kata apa pio. Kimdan unit Kimdan circle. Kata kapla pensyayong yang habang na tuan jimot hatu kelale research nya am semdan ko kata. Amdan. Dena mana kata. Ngawan hang ne. Tinggal lap hi badai kumtai. Amdan unit Kimdan circle. Sorry. Na thought so secretary jangga state election committee jangga VPP Dr. London. Ngai kri Barden. Dr. London. Ajatnya mama dia secretary jangga state election committee VPP.